Yesus leson dihong ai so koira sinunung daw kadang kotonggo Yesus leson dihong kadang kotonggo sandilo di Yesus. Kano misi sa tao di iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, kung si kau do kaswabo na bayan no, insan po dot nang po si kiyahay. I kagayaan na ginaw dahay nga sangim pasi kasarihay. Mantadot ko gayo ang dalisino. Pahingkati pagyampayan dahay kaswabo na bayan no, nga alansain na had alumi sa piramutan, gisambot itino po pagyampayan dahay nga amu arubat, nuno na pahit, tamodon, dumaya ditit, panambarasan na kaswabo na bayan no, nga orikot, milo dahay dot, pumbanganan iswang na kapasyan dahay. Tinasamayang dahay iswang aran, Tuhan Yesus. Amen. Kaya mabaras ako asanong kaswabuan, kumadatid insanan, tadaw, hari Rabu, di ba hinagi? Haro kahot main bula ba no? Tumbayaan ako inapahit paminato main bul nga to kominto nga di main bul ki. Iso na pamatiot ay ikantob dati da rumikot ako makinarahingan dat lobi pandad it arahyan na main bul nga ito main bula. Sa kirano pa did ngam did ay minsuswa bahari sabatot ay nurid di akhir perlawanan akhir mintong ko kamu it monopot amo kan po ko mintang ko na nga gaudot ki kadusa numatin lagi mintang to ko kamu sa kirad mintang to ko nga ay say ko kito sangulun ka diri bilik mintang mamaguna da handphone ki mamaguna nga dihiti talingo isa di kailo. Jadi ay maganda kasala rin kada po ando hadat paguluan to kan dang kinarahingan ka di nga right na po kay ti sala itong Pinay o ingatan to ko nagimoti it tarang-tarang na po yung sala nga ilo nagit miya galidit kasala nga amui nga iri nagi itok ay o ingatan gi hirih nun do dat ihati na po nga kapuriman to ko dat to kay kasala nga intangan na po gay hawa ki sayra na po no koy lihis yad hirid kaya nandat yad di kasala nga yad di amo hirid nandat ihati na po do nga iti na kandat ti bisikan dot rusad de kinarahingan iti bo kanda dati ki nga tapot-tapo ka pa yung ay laan to kay hinggay pa yung sala bo. Okay, jadi kung si kau to kasaba na ba no kano to kapakagod kapag yampay iswanggat kay si sano min susuwab insan po dot osanong kaswabon kumad ho did oswaw channel osanong kaswabon lagi kumad did page Dusun Ministry muntak na gid insana ni makikinangaw dat kaswabon na ba no iyati-hati na matuli boras kutid iti didit agarat-garat nga akon ka romantic kagat di kadig kaya bayan na po hom anaro di pelajaran dati tok anaro mo titiasi bay no iswanggat kisah pasal 2 kisah para rasul pasal 2 ayat kahapod ang mapat gisamid apat no hopod
anaruh. Jadi borosan manta dagit anaruh. Harana po orang-orang kon isusu ay karangahanom ay hitid studio hilot tanak kalinumatan bay na hingga dit kodo po di siyo. Tulo na po panambarasan dati na bay no nga polomoko na ginawa no. Ino pa'y kakitanan ko iyoho mamusarog haran na pag ginawa no may intangit nuno na pahidan minamangon. Alam mo, pag ginawa no di. Ako daw na pag ginawa no gi, nudi may nudi. Kay kano may intangit di. Nga mantadat ay lumamok na di ginawa no gi. Kano may intang may ampay. Tidam minamangon. Nakay sisan. Sa kira na po, alam mo pag ginawa no. Iyoho na po, ako'y kangon na may intang idam minamangon. Nga pa yung kurag, ako pala kamanda, alam mo ka ginawa mo. Lumamok ka ginawa. Minsiri ba, katulo. Tulo na po hitid. Kisah para Rasul 2 ayat 14 nga, khotbah di Piturus. Jadi kasoban na po ba nga, itinapot panambarasan dati nga, ay mantad di Piturus. Kamanom, ihan po, papalambusa ko na. Nuno na pa'y awayan dati nga, sa kira kasindual nga, to kom irin, ikot ba di siya. Yati nga, nahot atukulot, mantadi panambarasan di siya. Haro di tayo sa tunig ano para tuni sumuliwan kago, mumal sumuang kago. Ayat kahapon ng mapat. Tungag na di Piturus, mantad hirid kininan di siya, ipagilitan ko hapodom iso rasulidi, miampay det it boros di siya, dot okolong. Ompoy logod-logod, dumutiga akanta di Piturus sila boros. Miampay do minoboros si siyo, iyo kayo tulun da dahudi. Iyo kayo nagi ipahingyan da hitid Jerusalem. Ilaay na dakom intangay na tiboras ko. Iti na patulun-tulun iti nga akon kanahok. Miya galit. Pamuhandaman da kayo. Kakuhaan na po nga. Pukul 9 nagiti kasyo. Di mo buras di kanihab. Panambarasan natin kanihab. Dat iyalo na po lang nga. Nangaw ka anggur omis ka. Nga iyati no mati pinaboras sa kinarahingan maya di ipilitan di nabi Yoel. Ayat kapadam turu. Dahinggod itimpo-timpo da kalimpupusan pahingkabor sa kinarahingan dat iyoho na po nga popori ka taku darusad ko kuman ay sana natulun ina po rin tanganak na kayo da kusay tandu akan bornubuat inagiit tanganak wago nga kano nagidat penglihatan itulun-tulun no imolahing maginipi kano nipi tuhot na padatid oretan nila bornubuhat mendapat mimpi nga timpudon do harapan ako at ipagilitan nila kamulakan dati ikamoyon dat kano dat bornubuhat teko kano dat penglihatan harin ako itinapot ang boliw iti molahing dati nga haro nipid haro kamuyon kirati montokot pelayanan na kinarahingan haro katimpudon do haro na pira-pirot ombalan kud orang nga kamuyon datang ulun tok mo ti danrogon ila disilo ka sa kira na pamintang toko dat ay YouTube
o gumo na hitulo na magakon dat nakonged la suruga. Nakakitok kumon da suruga. Nakorikot. Kung napanakailan mo, napat ka pa itangolon ni. Sa kira na po mangudot siya, ay sa tudihi kapurimanan na siya. Ikamondatid. O insalan. Rasa bersala. Iyoho nga. Nakongoy ako nga isuang manipi. Hinggod otopot ko, hinggod amo nga. Doho na po pangintanganom. Iri na po nga iso at pamalahawan na kinarahingan na minsan mo kumadis yun. Tok, kumbal nga kuno koipid, iko mo yun dat harap tigay pa ng barasan dat iti na po pamagunan nga miyagalod dit. Nuridi. Karata sa gulungan ka. Kumbal ko na maginipit yun, digi. Atok, oing gorit, tipo mari. Umbalon na mituong rumasak ko rahat ka nga o kita nundoy waigo rumasak om hiri nundod bumbal na muning goron nga mituong na pamagunan mingkunggu ay so napakayaan. Hinggay haron na sorob Tanjung Aro kay haron na sorob ko ni habgi hingga papakayaan. Jadi iyo no po kapuriman itongon ni dati kapurimanan dati om pamalahawan na ginarahingan ni Red minsan mo gumuli kumadaw. Miyagali kumbal ko karait. Kumbal ko na maginipih dat ay paguli do por 10. Nakumbal limang ko iapot kapiyad amo. Koy piho ko nagi harot isang ulo na ay anak buah. Hirilobong. Nga isuang nga po ni Pikuhom napatay ni siya nga inapoy paintapot nga pay miyaw. Antakan no po di nga may hay pamila na kalabangan. Korikot na didiri si gogano po sindabo tapuy nga nipi kuno mati ako ni kay ako ipot-tapotan sindab mo ti tapuy ino po dihit ikamoyan dat it anak buah hindi nga numantungago mamay di tampay di tapuy miyak-giyak po di olosuan to kopwasi ko kumati nga pamilosuan no kupon no posik kakuha ina pa'y hukuman na antakan ni siya tutuday ki isiyo na po di nga papaguli da por 10 ka dihirin nipi tok araraw minay pangintong hingga ni 10 por 10 por 10 di ka jadi doho na po ikapuriman nilo nga kuy milo po potapot ay man patumboy o kumakagumuan na tok mahinak man ako timoti na ipigo ka nga montok na po dohod sa sangulon isan diri ilo na po malahawan nga ilo mo iyati na po nga mumbangan na iswang nakaruhan yan okay nagi isusuhuan ko kakusayan kakongonduan nga man ko parikatay rusod ko daan takanidi iyolo na po nga ikamunabor nubuhat papaharo ako nagi kaswayan dahil sawat hilatawan it tanda-tanda do hiti siriba hiti pamagunan raha tapuy nagi lisun ayat kaduna hopod ilo tadaw nga sumimbandat sumilid katuwangon ilo tulan nga asili raha dat apa karikatan da kinarahingan itadaw do agayo di abanto gidi isa ino pon dahit mamalahaw da kumad kinarahingan nga salamaton ilo na pot panambarasan lagi sa ayat 21 lo nga ilo no hit pakabarani kamo di Nabi Noel Nabi Yoel ikaw mo yan di Piturus manta di ayat 22
Oy tulun-tulun Israel pakinongho no boras iti. Ino pa kamoyan kuti nga Yesus manta na Nazaret sangulun it pinatumboy da kinarahingan ipinintalang kumado kayo miyampay do kagarason kasuwayan tanda-tanda dit pinintalang kinarahingan pinawaya di siyo da ipagilitan do kayo miagal din na ilaan do kayo isiyo pinatahak ko kinarahingan tumanudok kamoyon tamodon di siyo numan do kayo posalipo pinatay do kayo mantad ko ibansa-bansa do kayo dat nuga di lo durhaka di hoy naliwan di mo madusun durhaka nga kinarahingan na po minanungag di siya pinapaydo di siya mantad dat kasansarawan da kapatayon isiya na pa di nga amu mati kasari-sari dat pansuang nga ikaw mo yan dat kuwasa di kapatayon ni di. Kakitanan no padati lo nga ino po tulun-tulun nga di Yahudi di nga tok ya di apanganakan di kanta kada ipituro sila iyo kayo pinapasalip isiyo kamato siyo ki ayat kadua ng padam limo manta didi idaw da po nga minoboras karait di Jesus yoho na po kasari-sari dat mongintong kumakinarahingan tu isiya na po nga hinad ipanangiwanan ko yoho na po nga ako aguyo irinagi kakuan na ginawa ko na po nga otood kasari-sari dat mamarayaw ititinan ko nga kano dat kumadada miyampay otoronong tu iya na hit papatahak doho kumapamagunan siyo tu iya na po nga akon ko papatahak doho kumad pamagunan da tulo na patay akon ko popologos sa tulun nudit pointopot kakito dat kabinasaan mo misunod ka nagi kumadoho da po yung kukuraralando ko po siyon iya na po nga manuntug doho dot kataadan iswang itagwangan ko ilo nohot ay diraja daw dot numan polombuso da po yung kukura na ako kapurimanan dot titahak ko kinarahingan iswang na po siyan daw wah paingkura to kayati kanu to kay nangko dat mamarayo dumya galilno itimpu-timpu dodondo ihati nga oritan ko pakagulot ko mo na bunuh diri moy kiros oritan ko pakasarilo to ay itih piyahot ay kerajaan dati nga haro no boras sa apurimanan da itino po nga iso kago kantakan di milod mangimbayat mamirumbak itit kinahinaan nga itit tangulun da itid watas sa Malaysia intangan to kono pay Raja Daud hali piad iya dihot kendalanan da kaposian di siya pigusa-gusa di Raja Saul nga nukasyo hinohi kinarahingan ako aguyo hino poy kinarahingan kumadati kit aguyo ta kanada nga mantad ko kapurimanan dati hino kinarahingan amo ta kana aguyo jadi numahit ponompuronok kuno kayo papanganak kuno kayo moy dadharohit osoro dati megali sera ano pa kapuriman tokod yodit aiso nahat harapan dati iswang pamagunan nga osoro-soro podanda doko ti boras kula polombusan kula boras di Raja Daud maya di Petrus
hino na pa'y kinarahingan da isampaping dati. Ato kano aguyo. Kalung ko na dila siriba, hirikod tingkat 10. Sorohon na hinay kinarahingan da isampaping no ako'y aguyo. Kada may don rogon. Kada na pamusarod, tumuhon akong datihom, salamatan ako yung malaikat ka. Idon rogon dito yun, di. Nukad di rogon kumadi Yesus. Haron ako boros. Tuhunda. Ngayon ko di malaikat no sambuto ka. Kada na dati may don rogon. Tumuhon ako tihom nga ako yung malaikat sambuto ka. Idon rogon dito yun, di. Kadua na hopadam siyam. Tampinay. Iti na pwede nga, di boras si Petrus. Tampinay. Milo ako mo boras at patapatan, palapakan kuno pa kumada kayo. Tarus tarang. Karait di Daud. Isiyo na polo, napatay, ilobong. Lobong na po siyo nga hino pag-isang bodondo. Kamano pa sila nga iti napatulon iradya Daud nga nalobong napatay. Hino pakasarig isang bodondo ilobong gisiyo. Pinapakitad iti napatulon na napatay nga ako ni ka apatay may suruga. Ako ni ka yun di. Inapay katumbayaan dati nga karikatan po Yesus kumindo. Tungagon to ko nagin. Dot asalamat tumadi. Kage. Ilo na dadi hit pagyahawon dati. Ilo na day gusahon dati. Nga isiyo na polom sa ulo na nabi kailo hisiyo daharo batas sa kinarahingan kumadaw miyampay dat angkat sumpah da kinarahingan na pa nga papayrikaw sang ulun mantad di katurunan Daud sendiri isuang dat tirikawan daw taktahnya mantad di isya na pa nga nakakita itagwangan dat mato mo boros karay to katungagan Mesiyas. Sayra na po minaboras isiyo dat isiyo na po Yesus nga okon ko poyonon na iswang o pamagunan na tulon na patay inagiit tinandaw nga amo akagasan nila kamuyon dat kabinasaan. Talo na padamduo. Yesus sapati nga numantungago do kinarahingan isuang na po karay titi iyahay na po nga no sili nga do saksi kadi Petrus. Mantad ko nakakito nakawaya isiyo. Iyahay na ti saksi nga kinatungagan ni Yesus. Kadi siyo katalib na po rin isiya na po di nga pininsawat to longon duwanan do kinarahingan nakatari mo rusad do kinarahingan di pinabatos ipinarikot daw nuno na po nakita do kayo inaginarangaw do kayo do hiti to okon koy Daud mininsawat dahil suruga Daud sendiri nga moboros. Minoboros sa kinarahingan kumado, ayat 35. Irikaw nod ipanangiwanan ko. Gisambot man ko sa'yo, inapay sangod-sangod no, nga osili dat ulak-ulakan no. Ihirid kaulakan no. Talo na pa naman paimpulih na padihit tinaro da Israel. Nga patut to kaylo. Dot kinarahingan na po, nga minamonsay di Jesus, inuman na kayo pasali po, na silid at kinarahingan.
Om Kristus. Jadi kinorohingan nangku Yesus. Kanapa di Petrus ki inumano ko po sa lipo. Isiyo no hit pinatumboyo do kinorohingan. Om isiyo no hi Kristus. Ia hain hot ay saksi domato di nakawaya kasyo. Ikalimpupusan ay awal di bay no. Kalimpupusan na pelajaran dati. Sayra na po narongaw. Diolo ipanambarasan di Petrus ayat 37. Diolo na po di nga nongosudu. Terharu. Minuhat diolo kuma di Petrus. Om nagi rasul lasuhay. Nunu dituhat diolo. Nunu nangkudit apatut dahay da pabuaton. Tempinay ka. Simbar di Petrus kuma diolo. Bertubat ko no. Om patahako no do kayo dat tisom tiso pakiponsu ko no. Isuang dengaran di Yesus. Moy dat kamuyan na pengampunan dosa. Om iya ko na po na nga katarimo do karunia Roh Kudus. Antakan na po lam ilo na po rin numikot nga dilad Jerusalem. Nga ini kamuyan tokod iang tatap-tatap. Okay? Om naritan di panambarasan dati pero tadaw ni nakatalib. Do ilo na po lang nga tulun nga Yahudi yang saleh. It ang sumok no kumakinorohingan. Om kakita na po dati nga ilo ni kan takagu kakuaan dat nakura to harti komun na baptisan ulang. Do intay po gila tulun nga dirinmikot to hilo nga. Om angatan ni di Petrus sa mga ponsu ki. Paingkurah to kayati. Iati no ko itong Pinay. Tu asadu naman tadi kinapatayan di Yesus. Pikir-kira 2,000 pada misa tahun di nakatalib. Oritan pa kapatayan di Yesus. Haro nagi manamatama. Dot haro kakakopyon no. Haro yung muti kapityan di manamatama. Haro kopyon no ka. Ino pa ituhot nga akon kamunguhat otopot kaharo kayso nga manangisangi. Kakuan na po nga dati na po tiyom narangaw-rangaw na kita-kita tako po. Nga kalumagay tulun hali piad kakito nga atumbayaan ka di Jesus ki. Jadi iati na po di tim asudu tako po di sayrad oray tanatil do. Hingga po asudu tako ki. Sayrad hari borkot bahad paingkah kinapatayin Yesus ninggor iti siyad iati mantada duso dati. Oray tanagi kutba karay ti kapatayin di Yesus. Haro nagi maret isay manuho ka. Isay manuho mo'y patay. Isay wawongon kanagi huwakon ki. Nga puji Tuhan tu ino po'y karay to yadim. Okon no ko ipagilitan dati. Atumbayaan to kod atopot to Yesus na hit. Minoy pananggung ko dosa dati. Ipinatumpolihan do dosa dati. Om hali piadat hato ko kapurimando asudu do korongaw dilat. Nuno na po karait ko boros-boros at kinapatayon di Yesus. Hato ko pia asudu. Nga ilo na po pagangatan dat kano ka matumobat ka. Haro kasarit iswang na kaposyan dati. Om ilo pagangatan dat tumobat. Bortobat la. Nga kada borosod orang o naman tadat idom masitar. Ikut bah hari sabat. Tayo ko ipanambarasan dat dusun ministry.
akon kahilo nad orang dati. Monikid da padati tinga haro rusod da kinorohingan di kasari-sari dat mangahak dati guli na kama guli no ka kakito tokon no wakon dat ay tumimung ga sumambayang tay ko orikot na tadaw do hari sabat ki haro na iginaw nuno hari sabat pamadibay no ki ka yodi iri ni pagangatani did tumobat tokon na da kadi iri ni pagangatan da kinorohingan kumadati o sudu o sikang o sikang goma o sudu ki jadi tompinay isuang ka koy si santo ko tinga magangat ako nakadaw kano na tumubat nangapalid nga ito ko piya lahi go na ano korikot tot isuang ka sambayangan lahid to ko na napalid lahid to ko na mininsadu tinumomod kano ka magumuli kano ka ma I will go do gumuli kumakinorahingan sayra do oroy tanda ti dondo no ri dondo no kada no datid anda do oriko pay hari jadi ko tumubat ako nogi ka toy ko ay pati taon lah Horuhay no bori bulan 7 no bay na 7 hari bulan 7 7721 no dondo gitu piro pori 8 9 10 5 petulan sayra no pod orang dati apagangatan do gumuli kumakinorahingan polomokon no ginawa no polomokon no dati ginawa ako no pakauyo do gumuli ako karatim pa yung kukuro muhot ko na di Rachel Gansung muhot ko na di Lucia Ginsang uhot to nuhi ASEAN naguling isiyo ka daw nga mi pasas dok kopi pasas osoro ko dadi gumuli nga tingaya manok ko kanugi iho nga kasyo dua ko na mi pakat to gumuli pay ko di gumuli ti ka gadudo nga ay kuman ki nuno na paralanda ti gumuli to kono ko sakirad sumuborong rahataralan sa borongon no kawaya piad pa yung kukuro na paralanda gumuli to kono mantad ko iya tinumomod dominin sadu kumoyen na po nga iya iminomon sa di kantob dia do gumuli kumakinorahingan mantadi dihom ay tumilambus to kono pumaragat dot haro ko ginawa dati gumuli kumakinorahingan ito ngo girot kada no ngay umbal pada di lumakudlakud dadamot ka tok ilo no matid to kumuti ela no sayra dat kompo kon do komposyon ita daw di kanihab minihop ya di sang ulo na sip mekanik do hiti dadamot tamihop gi tok piro na taon dat minsing umbalot ay mambadah do korita asaru na mangigit na supana ngani supana ay sa di supana dit asaru na mangigit supana gi apatut tat harot ang suhat bo nga kulom pa yung kura ko pero ito haro na po kasariit kasindualan na haron na ongkonitan kamuyan ko ay piro no dilinay do kumarajat tim hari kasariit komondo suhat ki iyo hit manumbak kakalpasawit piro linay do manumbak bo taon-taon no ataw do kasari dit suluh da sawit iyo hit mamutong piro na taon do mamutong mantadi hapod pom 2 taon gisa mo doon do ontok kasari dit gayatan ni
it sikarap ontok kas ay do iponsuran o kisan tunturu ontok kasari tun mo murah kasari paingkata ko nagisanging karajad ipajabat pero linay dako paingkaraja hara kasari it kasilapan dot awayaan dati paingka nagimuti ka daw tit kapasiyan dati ato kay aylanam say rati kamoyan dot apatay suis ajaib suis ajaib dati ki miagal na tit ang suhat to ko ikasilapan dati ato kay lanam say raire nga kaduhong kad korikot o rikot na rin mantad ditong pinaytok kano ka matumubat mangis-angis piyati nga mo na pati maki isuang dot ayat ka podom siyam tu mantadid mantad no motid montok no do kaw ino po ibata sidi montok do tanganak do kayo montok ko gumuan itulun do isadu irino podri nga sa ginumu it lohowon do kinarahingan dati jadi kamu no politong pinay nga ino po ibata sidi nga montok do tanganak dati noroitan nagi dot sa ginumu ilohowon o montok nagitulon dit asadu po ginumuan di lohowon da kinarahingan dati ayat kalimpupusan o miyampaid o gumu o panambarasan da suway minanaki siya pangitanan di monopot om isiya na pa nga mga cham jadi tika mo ng mga cham om manahakot susunod kumadilo boroso po siya patahako na tinano dat man salamato mantad da it tinimungan di ara atiti jadi iya tingay itong pinay nunuhit susunod dat kumadati na kasabon na bay no may na dati patahako ako pasyon dati deman salamato paing kukurat ako papatahak ako pasyon dati man salamato do kinarahingan polomokan na ginawa no maso pod ako daw ginawa dati patambirang orot ako ay mila kinarahingan naman alamat dati maso ko ondos ko po na kapasyan nun kapuriman kad ay so no akurang ka idya ay kinarahingan milad mangigit mga hakdiag gumuli nga mantad ko polomokon na dati ginawa dati irih na iyati na po nga osanong naggumuli kumakinarahingan iya di na rin sa kira na po mamusus ta katulon ino pa itulon ni di nga mamanaw dat mantad dahilad hingga yung tutunan ko piya diti sabah mantad da kuta kinabalo mga isya dilat tamparuli no ka ditambalot daw ay kano gumuli hilak kuta kinabalo ka nga sumon sa gisya mo dilat tamparuli pususon mingkuruhod mingkaratay ako daw na papaguli nga mantad ka lumomok ko makisimoy ako na po angatan ko na di gumuli paing ka nagit iswang dat ginawa dati sa kira na po ako daw kasari ginawa dati sumap kasari to ko iri na hit tamodan natin iswang kaposyon kikuwasa piya kinarahingan nga ino po'y pagangatan pamagayat di siyo na tumano do ginawa dati gumulit ako kamo taubat ko no kasi bertobat lah kadipituros sakiradat iyati nang paju to ko no nukan siyo
Pologoso na inano po kaposyon no nga salamaton do kinorohingan. O insanan to kono pati nga ipagilitan to kono ti kumono kaposyon do ikaraton. Nga haro hakuasa, haro batos di kinorohingan. Dat manalamat dati. So kirono dat alam mo ko ginawa dati gumuli kumadisyo. Ilo no lo pagangatan kumadati do kasabon do baino ki. Polo mo kondo nga dati ginawa dati. Polo mo kono mo iyati no po nga osonong to kono gumuli. Haro no po ginawa no sumap tok asusa no matiri. Nga atumboyo no po ginawa no alanus to kono di gumuli kumakinarahingan. Bah. Jadi pohilon to kono lo pelajar baino. Kung sikaw kumakinarahingan to haro kasari kasiwatan dati dat monigid kaswabon mantad dat apa no kau ni tanda di bay no manta ko pondo pau niyo it kapag nga tanda gumuli kasari kumakinarahingan nunu na pa'y awayaan dati nunu na pa'y kaindalanon dati ralan dati gumuli kumakinarahingan okon ko osonong o gumu okon tobon akon ko asonong go gumuli maya no po di kinaubasan nun isuang kaposyon pingkuro ko mo nang kiad nagi ikaw basan na numodop asusa ta ka naman himban lobi po didit kaubasanan do kaposyon dati ato ko no dirogon pologoson do sa irak ginawa to ko gumuli kumakinarahingan nga pingkuro piya nga ay so naralanda swed kano ka magumuli kano tumobat ilo nalo po sound dati nuno po hit kaboling kahang konto bon dati gumuli kumakinarahingan nga posandiho na dati kumasyo kinarahingan na sandihon dati korongawisyo o pusawisyo kumadati. Umulang ngiti Magisusuay at tapulimana Toriri mo Gatos sinuhan Kadakatong Haro isundihon Haro sondihon Nong kitang balot Yesus kasasarit korong mamon Ay soko irap Sinulong kadang katong Yesus na sondihon Kano misisa to kad isuang sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga kasuabon diti on sikaw kaguginaw dahay mantadet panambarasan dinaway andahay do alumis maya di khotbah di Rasul Petrus kaun sikaw nagi mantadet kapurimanan di nakaintalang muntok komunikid dahay ihalipiat isuang nakalomokon nangapali dihay nakoinsadu nakapanaw do osadu mantadit kay sisan dahay kumadya nga timpo diti kiginawe hedo gumuli nga agumu tamo dit kompuong dahay isuang tindalanon iti do gumuli kumadya Tuhan
nga may nahay uhupay gisambok kagulan pa dahay nga korikot nagi ikataadan dahay dot manta di nakarapaw dit katumbayaan kumadia nga tumilambus ka sarid suminda bo asikit kano yahay do gumirot gisami do kompokon na kaposyon nagi gisam korikoton dot sumano kung sigaw Tuhan mantadat lisihno kumadain sana ni hay isuang gatindalanan kaposyan dahay tadaw do bayno nga hakon no yahay gisam kasuwabon da suwab kano kaguhed magyampay magyamong isuanggat pakinangahan kay sisaan maya di boras no ampunan natin sa nando sa dahay tinasambayan na isuangaran di Jesus. Amen. Kay kung sikaw dat pinakinangahan dati kada dati luhuay dat kasuwabon na suwab kano to kakagod magyampay dat ikay sisaan na sambayang umisuswab. Hinako po asanong kasuwaban.